Kirinyaga no kuo turi okuo tukendea kwaria maingi megi ukuria wa miungurwa na ni njui andu ingi manandika makauga ni marenda kumenya miungurwa ikuragio na njira iriku no riu ri nyitirira iyo yaku iguru ndenda kutwire ngurani ya ungirora eno tire ni njiru na wendo ture migarure na thutha oguo tire eno ni ya white riu cigio na ciothe ni ngurie indo ngurani na cigagikorwo cikuriirio ha rumigi hau thi ta tutariria atiriri ngurani ya tire eno njiru na tire eno ya white ikoragwo iki ene ya black urona eno ina marima 200 eno ingi urona ya white ni ya cells 442 treno ya black uti mundu ati we black ni attract a lot of heat na kwina mimera thiini waka mumera eka nini ugu katienda go expose ki a certain temperature riu itire ino jijire onongero na mimera yayo rira irakura ni thagwa ina tofauti nene muno. Yes. Nukoraga mumera onundu uyo itire ni ya white no urakura faster na we more strong compared neno ya black. Na nikyo urona riu araturi kimiti tha ino direnda ucoka ku ki andu acio mareto Equity tumenye urangu face out ino cia black nundu no ukura turakura niguo na ino ya white e advantage nyingi muno mikuire yayo no gwi era isi nundu ino ona nusu na makiria meno ingi ino ina 200 na ya white na 442 kogurira wena isi imwe ukuite isi igire na kamu kanini iguru ni kuri kuria hihi migunda yanyu iria mutwaraga excess seeding ukauga riu ri eno tone yaingi haria kiona ithu tukahande wamburia undu urekarire kindu mieri 3 mithiru kwende twaitire sukuma nyingi muno twaita sukuma nyingi muno ikiaga customer it was back November last year ndagire kauntu ga kuthi gucuia kwetha mugunda ni na ngithi ngianda sukuma undaramendagia kinya kathi Somali nwe ukuraga nkinya kwi muntu okaga kwira ukamutethereria ukamunenkera nuntu jia ithuka bio na gutiaga ira ikuthuka bio na tugata tutaririe uria mundu angihota gwikira order yake ya mumera yani nigetha uhote kumukuriria mungurwa na hihi ni hanikaga online ati mundu no ahote gutumana ari okuri ari ona ningi ni ngwenda gukwira ungimenya atiriri thutha wa kwendia mungurwa eno ri ni mugiaga na guthii kuthingata kana guthii gwika kiria gitagwo after sale service niyo itagwo guthii kurorera arimia ya niki hihi mumera uria twamwendeirie urathi na mbere atia ni urakura na njira ire yagireire ni urabatara uteithio ungi o wothe all wa ku deliver seedlings ungi onda seedlings farm tech itiserithagiria seedlings no ndo muthi uretera the same day na ne ko depend niko nuru kwe kundu kura imuno ekoro mathamara wa jana onda ithani thiu oro wa kwa device yaremi kundu ndingithi gwaku mugundani nundu ndi muri mangu mbone burora ndirwa kana burora wake ngakwe some device ira i optional ngakwa device ngakwira kuanda gwo mugunda mingi ni gukora mugunda ugi atiriri ta hihi ko he mugunda wika kamega na mundu ucio ni arenda gukorwo akikira order yake nigetha ekire order yake na nigetha mugeru mundu ucio ni ari hari na ntwamukira marihi make na riu no tumukuriria kana no tumutwarire munguru ari hihi mundu ageirwo gwika atia we arimi mapuresaga through ona na twina tiru ya Equity ira 24/7 kwe message gukureta na ne gukwira awe kwire this amount is paid to farm tech seedling na ne guka mwenu wakwa na mwenu waku ne guka na hingura account kuria kwa Equity ucoke wambiririe ukorwo kirihwo na njira ya Equity niyo huthu muno makwiraga pay bill yanjagiriria na 247 hau angi ugacoka ugekira account mbeca ciaku cikaingira thiini wa bengi nawe wenda kuruta ni mara moja o thaa icio wenda kuruta na gucokia ni njui haha ni gututariria uhoro wigie gu transplant kamumera taruta gaka nigetha gathiga kahando tuguga transplant na njira iriku ungirora mumera miri yao ni very intact nkinya e aruti jayo mumera rero wathi wa wando compare ndi no ro akumunya mumera wa kumunyo umunyaga okanina miri yonde nkinya e aruti miri ene ya intact yogu immediately wa wanda mumera uambagiria kuria immediately compare ndi no ro akumunya ukamba kunywa nuntu wa munya wamba gwiciria wa wikira tiri-ini ugu wamba gwiciria buro kumera ukumeria miriro uraunangire ukimunya ungi gwo wandito no wambirite gukura advantage yengi withagira watu kuingura ho wene yaku
o mumera unde lazima urute ho we ungienda gutara atia mbeu njithi iria irakwirorera na hihi mundu ucio ni aretigira kuoya ngombo na ningi ni ungimera ati uhoro wigi wigiririki wa kuoya ngombo cia fegi? Equity ina program itho inayo na ni attendite maita mangi kinya ta mathatu bara train antu kinya online marketing how to invest kumenya rira wina loan rwaku rutirwe wega rutarathi wega makinya mano bati kuoya loan ruti kwithoro kireta thina na rwithoro rugigutethia na iu ni into jabata muno mostly online marketing araturi technology onde ni almost ithiite online na those discipline ya finances kina ki ukoragwo gikuria thiini wa mugunda uyu kana thiini wa greenhouse ino cita migurwa guku kimiti tukuragia mimera mithemba mingi muno kia mbere tukuragia cabbage nyanya ni tukuragia twina hoho twina gitunguru ni tukuragia kindu kiretwa mbembe ni turanjiririe nacio riu na kindu kiretwa mucere na riu ni twina uthaa ici na riu ni turanjiria kumerithia ini vegetable mithemba yonde ya vegetables kuku farm tech no kumiona farm tech twi county itagwa Kirinyaga town ira ya kwina ithu itagwa Kimbimbi namba ya thimu nino 0718 921 353 kwina ingi 0721 642512 hatiri undu tanganja riu ri ti ngatho cia mwanya ni wira mwega uraruta ona ni undu wa gutunyita ugeni maiko niguo na wira ukuri asante sana mwanyitana na Equity uguo ri ni guthie na inoro wira waku ngirotura thengio muno na riria tugoka farm tech tukore kurite ne kanene itiguo asante sana na riu ri ukithire mundu mugeni acera ri ndakiumaga uguo ndakwira akwina o maita mairi gaka no kuthio ande gaka ni kayeru riu gakura biu gakinya mithenya wa 20 ri agatani yeru na gaka ri mithenya wa 20 ri agateni rendi bas njoke nyendie ndino ndiatwarira kariu ndiatwarira mundu gwitwo Maina wa kuria Kangemi ukorwo wi hariirie tukorwo ni twakurehera thutha wa thiko 120 ndina mumira ndiakurehera rendi na yeru asante sana ati maingi mari twarika guthoma kuma guku kundu gugwitwo farm tech technology tondu guku ni uhoro wa farm tech uhoro wigi urimi wa miungurwa na twagurikia kwirwo uhoro wigi urata wake kana thirito yake na mundu gwitwo Equity Bank utigirira ni ahota kuhotana na to uguo thiri ya kuhota gukorwo ukihanda mungurwa uria uguthio hande na witikire gukura no wahota kumemenya na no wahota kumenya njira iria wagirwo gukorwo ugifuata ndikuongerera undu ungi nguga Ngai wa muoyo akurathime o nginyagia kiumia gigoka tabarira ni iria wendete mugambo wa murimi Kimiti wa Gitau tirio ritwa riakwa kuma guku mwena wa Kirinyaga haha junction Kibebe haha junction tuganire hamwe tubongire twaririe riu haha ndathi kuhanda itagwo haha niho ndenda kwamba kuhorera tondu ndenderea kwaria Sean ekuga ati maiki yakwa ndiraruta wira kengire ndakira ndathi